Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo, ti umuna apasa teserye tayo itaalawas anapuluhan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Si kamot, amiga Elisa. Adda kamot dito'y mall. Kunakno asino itayan, si kamot gayam, amiga Nova. Nagpipintas ket dagitabang daginat gatang mall. Nangina dagitoy, jaklakit di kayat ti agbag iti sinsinan, amiga. Kaduan nakman iti nanggatangam, tagumatangak iti kastabag. No at umanay nga igatang ko, amiga. Areglado, amiga. Day talagayam. O sige, umay ka, tamapanta. Imbag man, ta saan nga gungat ti asawam no kanayon ka nga gatang iti gamit mo. Anya nga iti maaramidan na, nunalpas kon anagata. Apay ang nagdakkel kinabawasan iti linlaon ti credit card mo. Nag-sale nga men ti sukik a negosyante iti alahas. Nagpipintas dagiti lako na. Iso a ginatang kon, honey. Ngam apay ang nagado. Mapan ka no nga men ijay abroad. Iso nga inlako na kanyak itinalaka. Inton ngumina dagiti alahas, mabalin kun tumat nga ilako. No lakit dito pag negosyo, mabalin mat. Ngam no pagalahas mo lang. Nagadon nga Ag negosyo akmat iti alahas. Adumat dagiti amigak amabalin ko alakwan iti alahas. Saan ka nga ta amalugi dito planom? Dakkel, tipo unam. Mabalin ka di ngayon kayo mat agbiro kiti trabaho yo. Tapno makatulong kayo mat kanyak, anak ko. Agbiro kak to nanang. At dapay ngamin ay ayam may kadagiti barkada kiti basketball. Adda ka di maganab mo di ta panagay-ayam mo iti basketball. Saan ka di amay mayat no adda trabaho? Ngamday ta agbas basketball atan. No mga bak kami iti basketball. Adda kwarta, tada pustaan. Kasta ka dilatan ti biyag mo, anak ko. Mabiyag to ka di ta basketball ti pamilyam. Awan pa'y mati pamilyak nanang. Isungarod adyak pa'y mga asawa. Tapno awan ti pakpakanak. Ay, una yun, anak ko. Lumakay kan. Nga basketball pa'y laang ti adda di ta panunot mo. Awan tilin na kaya ni ti basketball, nanang. Ibagam ka ni ading mo, tamapan mo't agbiro kiti trabaho na. Sige, inakon iti trabaho. Taamangan no agong at tumanan ti amo. Apay ngay takala ang taliya. Malugi ak amang tangtangdan ka. No kanayo nakasta maladaw ka. Limalaang mat ang minutos, madam. Uray maladawak mat nga agawid iti 5 minutos. Rumbang lang. Amumat numano nga oras ti rumbang a panagtrabahom dito'y balay may. Ay, sige, panawan kayo pa'y nga rod, madam. Inak agdalusan ija uneg, sakbay nga agdalusak dito'y ruwar. Agawam, taddan tumaya sa nga ili kinton madamdama. Masapol ana silang dagiti tiles, kan dagiti iso amin a makita. Kanayon mo't ana silang dagiti dalusak, madam. Una, takanayon ko nga ibaga. Ngam no saan ko akanayon nga ibaga. Jak amon, ang mga no sinsinan ti panagdalos mo. Ay, saan mo't madam? Napuno ang trabaho. Uray ditak kanayon abilinan iti aramidan. Ibagbaga ni nanang. Ngayon kakano agbiro kiti trabahom. Agbiro ka na kiti trabaho? Idinto tasi ka. Di ka mo't mapanagbiro kiti trabaho. Adda nga rod ay ayam may iti basketball. Saan ang trabaho ti basketball? Kat si kangay. Anya mato'y pagkakumkumikumam. Awan mo trabaho. Awan trabaho. Makumikumak pa ita. Anya kumati pakakumikumam, aber. Agsasaro na dagiti gagayam ko nga ag-bridal shower kan agkakasar. Saan ko ang maatendaran no ada trabaho? Anya? Ipang pangrunam kit dinday ta atendaram. Ngam ti agbirok iti trabaho? Apay, no dagkasar agayam mo. Saan mo nga atendaran? Oray sika, ingkakit din nagbiro kiti trabaho.
Awan ka di pa idapapakin, mama? Nana? Nay, apay anabartag ka manan, sir. Saan ka di abinalaagan da ka? Saan ka sumangpet anabartag? Gapo ka di itisang kay bagada pagtalawan dak. No makita da na barte ka, nana? Saan mo ko maadadaulan tibiyag mo, sir? Imbagkat kan ka. Tamangig ko da ita, nana. Kanayon ba't nga ibaga ni Papam dayta? Saan ka di? No ibaga naman, san aga po, takayat da na saya ti masakbayak. No di katap no saan ka no, ama ibabain ti pamilyami. Apay nga rod adi ka agtong pal, sir. Tapno di da kapag talawan. Masurunak nga rod kadakwada. Tamani po dubingak. Diyay negosyo datin into naranda. Gamit ito damot amin akasapulam. Nagkamali ka, nana. Ti pamatag ken presensyada ti kasapulak. Anya ka ditimayan nyo, nana. Awan pa ni nanang. Embati na ka diti abang, ti pagigyanan nyo abalay. Awan mo timbati na, nana. Apay, akanayon kayo amaladaw nga agbayad iti abang. Talo kayo mat nga kakabalay. Apay ko manutalo kami, nana. No agtitinulong kayo nga agtrabaho. Nalakalaang matiabang yo. Agbirbiro kami pa iti trabaho mi. Aherong panglaang. Kaasi mati inayo, nga isulaang ti agtrabaho. Idin tuta nagdadakkel kayo, mat nga anak na. Sikamot gayam ti masabat ko, mana. Ay, nagkapukan samat ije pagigyanan mi, ading ko. Wan, manang, ina ko maagsingir, taka sa pulak mati kwarta. Kait itad ngamin ti among ko ti sweldok. Apay ngamin adi nakatulungan dagiti anak mo. Nagdadakkel da, ngam awan mo't ngamin trabaho da. Kanayon kumot nga ibagang agsapol da iti trabaho da. Ngam didak mo't ipangpangag. Ay, jak maawatan dagiti anak mo. Di da kapay kasyan nga inada. Imbaglakit din, tauray saan anasaya at ti amok. Dakkel mo ti sweldok nga ititad da. Nangan kayo ka din. Saan tayo mo't anak kaloto ni Ruth, nana? Nabanuga, tado ti inaramid ko ijabalay ti among ko. Makaamu kayo, no di kayo pa'y nagluto iti kaninyo. Nangan kayo katin ije naggapuan yun, nana? Awan pa ije bakit kan lakay. Pinilit di anak da kaduak amangan. Iso nanganak mo Naggasat kayo, nanang. Anya nga iti sindayo jay? Adobo kan chapsoy. Nala, tama pa anak pa ije kwartok. Kaya't kung taaginan na. Masapa ak kano asumrek inton bigat. Ninanang samot day jay. Si mangpot mat gaya man. Wan, ngamnangan ka nun ije balay ti among na. Kat, anya nga itinluto mamasida? Jak pa'y nga rod nakaluto. Unak ano, gluto ni nanang itamalam. Nagdilitsyo ije kwarto na, nabannog ka no. Sapay masadutak nga agluto. Si kaman mo ti agluto iti masida. Nakaluto ak mo tanitin na po'y. Si kamot ti babae, rumbang asikat ti agluto. Uray lalaki, agluto mo't no kayat na. Sige, gaputa masadot tang agluto. Di noodles laangan. Ilutom ti sidam, ta ilutok mo't ti sidam. Mapan ka kadi ije trabaho, manang. Nagsapa ka mat. Day tamot nga bintibilin di amok, ading ko. Isaganak ka no ti pagarmo sa randa. Kasta kadi. Saan ka di asigod? Saan asigat ti mangisagana iti armusarda? Ay, saan nga rod? Ngam sa bali ka no itan. Masapaak, tasyak ka no ti mangisagana iti kananda. Ta masadot ka no di Madam Nova nga agluto. Pimanaw nga mintay para luto iti bigat. Anya oras ta ka di amang mangan iti bigat? Alas 7, ading ko. Tama riing da iti alas 6. Alas 5 pa'y mat Nawaya pa'y no si kati agluto iti kananda. Huwag garod. Sige, panawan ka pa'y dito'y. Tapno sa anak amaladaw.
Lumabas akla ko dito'y balayaw, ngam nasabat ko ni nanang yaw. Anapanan iji trabaho na. Ha? Napan ka din, nana? Ni, kunak no anday di kusina nga glutluto? Anya? Ni paila nanang yaw ti paglutuan yaw. Idin tutawan mo trabaho yaw nga agkapsa. Patpatgan na kami unay ni nanang. Iso nga aramidan na ti amin para kada kami kani manong ko, nana. Impatagyo ka diti inayo. Kasla katulong ti pangibilbilangan yung kankwana. Ha? Ay, saan, nana? Apay ko makatulong. Patpatgan mi, tainami kat nga ron. Ay, sa ula ang day tapat-patgan. Ti inayo, katulong iti balay ti amo na. Ama suswelduan. Ngamda kayo, serserbian na kayo, ngamdiyo pa'y tulungan. Ayan na ti panangipatag ako na. Anyamot ti pakariribukam. Kas kalaubing anawanan, uno na yawawan. Pampanunutot man timbaga ni nana Dani ka, manong. Saan ta ka no apatpatgan ni nana? Anya? Apay kumasaan? Di na amo ti sasaw na dadya bakit? Apay, makita na nga ron tirik nata. Ti kano panagayat, makita iti aramid. Saan kano nga iti sa ulaeng? Kasano kuma? Ay, ingka katagluton. Amangan no pa kanandamanan ni nanang iji pagtrabahuan na. Agsinoblat ang agluto No siyak ti agluto ita, si kanto mat inton sumaron no. Agpada tamot nga awan trabaho na. Kasanon, no nabanugak ton anag basketball. Di ka nakiti, nabak mo iti pustaan nyo no nagayayang ka. Kasano ngay, no maabak kami iti postaan. No maabak kayo, umikat ka laangan di tamanong, kain ka lagbiro kan iti trabaho. San ka di nga imbagam, anarigat ti makabirok iti trabaho. Sir, aldawan. Apay adi kayo pala rumwar dita si Ledyo. Ilukat sulatan ti ridaw, nana. Sana nakatrangka day ta. Nay, apay anak kakukot kayo, sir. Masakit kayo kade. Malamlaminak, nana. Agulawak no bumangonak. Ay, nanta dapadapon kayo. Ay, nabara kayo Masapul amang ipaunag kayo pa iti uray basit laeng. Sa kayon to agtumar iti agas. Awan ganas ko amangan, nana. Madi no awan karga ti tiyanyo nga agtumar kayo iti agas. Uray basit laeng agatas ken tinapay ti ipaunag yo, sir. Ayan ni Richard. Awan ka di manen? Amumbat day jay nga anak ta. Golf lang ta muna. Amang ano napanmanan kadagiti kakadwa na anak ay ayam iti golf. Adda na kay baga kanyak, akanayon na makita kadagiti kakaduwa na iti resto bar. Anya, dayta ti kanayon ta nga iparit nga aramidan na. Apay nga naramid na. Masapula ka sarita kiti nalapan. Tsakayat ka anak asokir kan mangipapain. Mapan ka kadi iti kwarto na. Wan, masapul nga ilawlawag na no apay anapan iti resto bar. Day, ada kayo mo't gaya man, sir. Nasapa kayo man ita. Ayan ka din ni Richard. Pinagtumar ko iti agas, tanabara, sir. Pinanawak iti kwarto na, hindi na pagtumar ko. Naalaran na iti kanayon na apan nakaladaw asumangpat. Kanti palagin inom na. Anya ka diti aramidan nyo, sir. Masakit ni Sir Richard. Amangan no agin sasakit lang. Ha? Ay, nabara mo't itay bigat. Iso a pinagtumar ko iti agas, sir. Mapanak iti kwarto na takasaok. Mapan ka kadi iti kwarto ni Richard? Wan. Nunjak magustuhan ti sumbat na. Pagbabawyan na tiaramidak. Sige, intay-tayan na. Kuna ni Nova masakit ka no, nga magdadwaak. Sige, mapantay ti kwarto na.
Awan tao. Ayan ti masakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di masakbayan. Di napalabas, nabarayubo ni Nova ang asawa tibak ng negosyante, ani William. Kanayon da ang makumikom iti negosyo. Isu ani Talia, ti kanayon ang mga sasikaso kan ni Richard nga anak da. At damat dua nga anak ni Talia. Ngam nagsasarot da gitoy. Awan trabaho da. Gaputa masadot da nga agsapol iti trabaho. Iti may sangal daw, simbang pati amo ni Talia. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, di masakbayan. Intaman iti ayan na. Kunan Italia ang masakit ka no. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Inulbudan na tan Italia. Ayan na kadi. Ilagpas na pa iti daldalusan na ijay minuyungan. Kasarita ta iti nalapat no umunag. May samot dayta ngagsungbat. Hello, Nana. Nakawag kayo, Met. Apay ka di? Ayan mo ka di makapungpungtot ni Papam. Imbagak ama di marikrik na iti bagim. Imbagayam at gayam, Nana. Awan parigot. Agyanak dito'y ayan ti barkadak. Naragragsak dito'y. Ay, mayat ka din ti bagim, sir. Napanda ngamin iti kwartom katawan ka. Ay, sigurado ang masermunan ta adwa. Napanda ko nam, Nana. Di kagdanak. Adda aramidak. Tapnosan ka may raman. Anya ko mati aramidam, sir. Aghawid kakit din. Basta saan kayo nagdanag, Nana? Adak di tayo madamdama. Saan yung ilak ti gate? Sumre kak tulatan. Bye. Si kamat gayam ti masabat ko barok, papanam ka de. Mapanak iti family doktor mi, tita. Madingamin ti pagbagik. Apay ngagmay-maysa ka amapan iti doktor. Ayan ni mamam. Apay adi nakakinadwaan. Makumikom iti negosyo na, tita. Ado mater aramidan ti katulong. Iso jakon nagpakadwa ngay may. Nakitak itay ti doktor yung nga imo nag iti klinik na. Apay adi mo inawagan ta iso ti imay ija balayo. Siya kon ti may, tita. Kababain mat iti doktor. No iso pa ilat ti mapan iti balay. Saan mat anakaro ti rekrik naek? Uray ko man no nagpakadwa kay ti katulong yo. Aramidan nanto ti trabaho na no makasangpet kayo. Hello, amiga. Nakawag ka man? Nasabat ko ba't ni Richard? Mapan ka no iti doktor. Ha? Napan iti doktor ko na, amiga? Wan, amiga. Iti klinik ti family doktor yo tinapanan na. Itaman pa'y ang makawayas amapan iti doktor ni Richard. Ay takadila nga inaramid na dayta, amiga. Kinagpaiso na, wan, amiga. Saan ang makapanday jay? No awan mangkuyog kan ko na. Dakkel matan ti anak mo, amiga. Panawanan, tapno tumakder iti bukod na asaka. Sa bagay, ay kunaklakit din no napanmanan na kibarkada. Kunak no pambarnalaang ang masakit.
Asino tinakasaritam? Ni Amiga Elisa, honey. Nakita na kano ni Richard anapan iti clinic ti family doctor tayo. Puno nga rod ti kuna ni Talia, ang masakit. Kunaklakit din no kalkaluban na laeng ti kinalangkong ti anak ta. Hura siyak, kunak na yung pambardalaan nga masakit. Kuna ni Amiga Elisa, dakkel kanon ti anak ta. Rumbang asursurwan na kano ti tumakdar iti bukod na asaka. Nga mawan mo't amo na trabaho. Mait ited amin akayat na, iso adi na amo tiyag trabaho. Kasanoon no awantan. Awan pa'y amo na iti negosyo. Tadi namit kayat tinagadal, tanarigat ka no. Hay, adda ngamin kolkol na ti utak na. Nabambanuga ka na ayam iti basketball. Nangabak kayo ka di, Manong? Tay balatok na ro dun, ah. Ingkang ron matagluto. Ay, awan ni nanang agluto. Iyag mo nga ro dun ti balatok, tay nakon. Ngam no awan, di ure awan ti aglutluto. Anya, ang gayam. Saan ka nagbirok iti trabaho man kunan ni nanang? Napana, nga masapol ka nung ada experience. Awan mo't experience ko. Anya? Amin ka di pag-applyam, kat masapol ti experience? Wan mat. Makapadismay at agbiro kiti trabaho. Makabanog pa'y kit din. Ada kamot gaya man sa Richard. Anya ka diti inaramid mo ako nam. Addan tabapam di taunag. Talaga ka diyan na panday iti kwartok, nana? Wan, madanagan ako na itaimbagak masakit ka. Idi napanda ka kinita iti kwartom. Awan ka mod, sir. Di kag danag. Anda reseta ti doktor. Napaanak iti doktor, nana. Ay na, nalaing ka talaga iti kalukwan, Sir Richard. Kunam itay nga da ka iti ayan ti barkadam. Ita, kunam manan anapat ka iti doktor. Agyaman ak tayo niyawag mo. Iso na pa nakadagos iti doktor. Gaputa medyo mayatiriknak. Apa man na pinagtumarnak. Rimuarak. Alangarod, sir. Ingkan agpakita ka da papam kan mamam. Adda ka di mo't lanalakom nga alahas mo. Wan, honey. Mayat nga agpay sa taglako iti alahas. Imbag tasyak tinakagatang kadag iti alahas ti Amiga. Anapan ni Ijay abroad. Saan ka diya sigur nga glaklako iti alahas na diyang amigam? Wan, ngam kinay kayat na ngayon lako kanyak. Si Madot siguro nga glako. Adan samat ngamin sakit na. Mapan ka no agpaagas ija abroad. Nakaamuam iti da ita. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Kabagyan na ti may sakadag iti empleyadok. Kastagayam. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Amigam, ngam di maamo, ti kasasaan na. Kaawatan, asaan kayo close? Ngabi dinaglako iti alahas. Siyak mo, tinawagan na. Nangag ko ti saritaan da mamakan papa. Ano kasta? Alahas ti linaon ti attache case iti lamisaan. Ay, padasak mamat aglako iti alahas. Mga lak iti alahas iti attache case. Anya nga ti aramidak. Tapnusan amadlaw. Nga danaksay iti alahas alako ni mama. Oh, agpakadak nga dapapanak. Iti kasta, saan asyak ti mapabasol no kas pangarigan. Adviso ka di anapan kay ti Dr. Richard? Dahil ti pudno, papa. At iti reseta ti doktor. Ginatang konti agas ngayon reseta na. Pudno ka di tindanon da kanyak, mapan ka kano iti resto bar. Simuro taklaan na minsan, papa. At ang amin nagkasangay akaadalak. No ingkaid mo kumatya agadal, tapno makaturpos ka. Saan ba?
Panay bagsak amin na gradom. Di na kaawater iti pagadalan no makita da bagsak amin na gradom. Jak man mo, papa. Ipakpakat ko mati kabalak. Ngam saan lata asumrak iti ulok ti adal. Anya nga ron ti pagbanagan ti biyag mo. Kasano, nawan kami. Kastamlatan, aglaklakay kalatan nga awan muna. Ti amuda, kat awanak dito balay. Libasak ti mangala iti alahas iti atashi kay si mama. Aday ta. Nakaalak iti sumagmamanong alahas. Mapanak iti balay ti barkadak. Ilamang ko iti bag ko ti alahas na alak. Di dalakit di madlaw adagos ti kawan ti alahas. Mapan ko ibati iti balay ti barkadak dagiti analak. Papanam ka di, sir. Ah? Agar-arudok ka, Malt. Anyang agar-arudok ako nayo, nana. Nakita ka ngamin at tumalangkiaw. Kasla da ilimlimangam. Anya ko matilimlim mga. Isungarod a dinamag ka. Tamadlaw ko nga da ilimlimangam, sir. Da ka di papakan, mamam. Nagpakada kon kadakwada nga da papanak. Apay ko mga glimangak ngay. Di ta kayon. Tila may bagbagayo. Sa anak lakit ding agkamali ititignay na nakita. At dalakit di makagapo. No apay akas di iti jarna apim manaw. Nanang, apay nga paabutan niyo ti barokong yo. Bunga la siguro ti panakabandog ko, anak. Mapanak pa iti kwartok tagi na naakpay. Nangan kayo ka din iji balay ti among yo, nanang. Wen, makamu kayo agluto iti kanon nyo tanabandogak. Sapay awan pay lang ni Ruth. Napananaya di kamsat mo. Apay nga awan. Diyak ka mo, nanang. Diyak mo, nupod nung agberbero iti trabaho na. Amangan mat no sa bali ti sapsapulan na. Sana ibaga, nga awan master ka na trabaho. Kasta ka di ti aramid mo. Iso nga atapom nga isumot ti aramid di adim. Nanang, Kaaduan ang managatap. Iso ti adda aramid na. Iso nga atapon na, nga iso ti aramid ba ti pada na atao. kas kumaitian niya, nanang. Kas kuma iti kinaawan pa nagtalak na. Ah. No kas jay ka, saan kamot nga rod ama pagtalkaan? Apay nga ado tinaksay iti alahas alakok. Inalam ka di, hadi? Alangan mo't nga agala aklatan iti saan ko ngayon pakada. Diyak pa'y naramid ti kasta. Awan sa bali akadwa tayo dito'y balay. Nabayag akadwa tayo diti balay ni Talia. Ngam diyak pa'y napuutan na nagtakaw. Wan, tawan pa'y nakita na nga ado nga alahas at akawon na. Iso nga tangag pa iso. Ang mga no damat sa bali ang ikam. Pangikak kumangay asabali. Saan ko nga ilaslasin? No dikat dito'y amin atashi case ti pangikab-kabila kadagiti lakok nga alahas. Kita man na nalaing. Ang mga no nailaok mo't kanag iti nagdumang nga alahas mo. Awan ko naktumat. May salang ti atapak anangala kadagiti alahas alakok. Itamang payasan arimwar ni nanang. Saan ka di pa'y arimwar? Saan anasapa asimrak? Kada mapanak ag jogging. Katrumwar mo na mapan iti trabaho na. Angam, kuna na ngamin iti si Mangpet. Sakit ka no ti barokong na. Amangan nga rod no saan asumrak ita. Ikaman kiti damagan. Amangan no kimaro ti kunana nasakit a barokong na. O sige, tamapanak iti ayan na manong. Nanang, itaman pa yasan kayo nasapa asimrak? Ay nalang ko nga nakmatan anak ko. Sige tamapanak, uray naladaw akon.
Umawag kayo laangan, nanang. Ibagayo, asaan kayo pa'y asumra kita. Ha? Ay, uwan nga agpaiso. Ay, kaslang amin, nadagsan pa'y laang ti barukong ko. Di maldita ababaunan. Sana simra, tanda tinakaw na. Nangloko na tao. Saan gaya mamapagtalkan ti danga? Inturkwan indarom ko. Saan yun nga idaron, papa? Ang mga nuad na pakasapulan na. Iso nga inala na. Kumaa, no basit lang agatad na dyan. Nagdakal. Tiyawanan pa in. Amom ka di ti balayda, Richard. Jack penap na pan iti balayda, mama. Ngala, saan tayo na pagtaktakan na dyan nga? Ikatin tayo latan, kas katulong tayo. Hello, ma'am. Imawag ka lang si kang tatakaw. Ha? Agtatakaw? Anya ka diti sasawan niyo, ma'am? Anya nga agtatakaw? Isasaan ka simra? Tanapan mo yung lako titirakaw mo. Saan kayo ang maawatan, ma'am? Nasakit ti barukong ko. Iso sa anak ka-stroke. Ikarigatak ti mapandita. Tapno malawlawagan no anya dayta nga ibagbagayo. Saan kan nga umay? Manipod ita, awanan trabahom. Ha? Awanan trabaho. Nanang! Manong! Ni Nanang! Nawanan iti puot! Anya sinapasamak? Awan puot ni Nanang! Ipantan iti ospital! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, nang ni Richard ti saritaan dagiti naganak na. May papan iti alahas, alako ni Nova. Linibas na nga inalan ti dadto mga alahas. Kat idinaduktalan ni Nova ti kaawan dagiti alahas. Pinabasol na ni Talia. Saan matasimret ni Talia iti daytangal daw. Gapu iti sakit ti barokong na. Inawagan nga ron ni Nova, tapno ipakamuna, anasakit ti barokong na. Imbagamat ni Nova, asaan na sumrak ni Talia, taawanan ti trabaho na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anak uluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Anya tinapasamak. Nawanan iti puot ni Nanang Manong! Ipantay di ospital! Adda ka di kwartam apangar kila itilugan. Awan Manong! Anya, kasano nga ruditan? Inakitaan ti bag ni Nanang! Barang at akwarta na ijay! Ingka nga ruden, darasam. Ang mga nuan niya pa'y timapasamak ng na. Anya ti kuna ti doktor. Mild heart attack ka no, Manong. Ada sakit na iti puso. Ada pa'y ka no, bato iti gallbladder na. Masapul ang maoperaan. Anya. Isugayam akanayon na nga ibaga. Nasakit ti baroko na.
Uno tilikod na. Masapul ti dakkel agatad no maoperaan. Dayta nga ron ti parikot ita. Kuna jay doktor, amang isagana ta kano iti medyo dakkel agatad. Tapno maoperaan ni nanang. Kasanon, no awan tinasawa agatad. Saan da pa'y kano nga operaan? Kaasimot ni nanang nga giturod iti sakit ti gallbladder na. Kasano pa'y nga ron itan? Adda nga taagpautang kadata. Kat amudamot nga awan trabaho ta, manong. Dayta ti parikot. Awan man lat maitulong takan kuana. Mangipaskilak di taruar a kasapulan tayo ti katulong. Andakan ka na ita. No ikabil mo ti wanted maid di tarwar. Ang dalakin di umayag apply. Masapol ati ala ket jaysan abaket. Jay napigsang agtrabaho. Uray nga to ta ti sweldo na. No lakit di ta nagagat. Langgong tumaday jay Atalia. Tinakawan na kit din. Ha? Addan to aldaw na kanyak day jay tao. Dakdakal ti panagit itad ti sweldo ti katulong ngam ti daddo manita nga amo. Di pa'y lakat napnak. Inraman na pa'y at tinakaw ti alahas sa lako. Ita tawan trabaho na sigurado nga agrikat na jay. Kasano ko mga agregat? Kat addan ti alahas ang mabalin na nga ilako. Sa bagay. O sinalbag tayo jay. Masangok la kong mga idarom. Ipakulong ko kumakit at nagnakam. Arot, among ka di. No sa dino abalay ti pagigyanan ni dininanang. Jakmat ngaminan dinamdamag. Uray siyakmat manong. Apay ka di. Inta ko maumutang iti kwarta nga ramatan ni nanang. Aywan gayam. Barang numaasida ka ni nanang. Nabayag ni nanang akas katulong. Ngam di taman la dinamag. No asino dagiti amo na. Kano sa dino ti balayda. Aguray ka. Nangag ko nga da kasarsarita ni nanang sakbay anaawanan iti puot. Anya tinangag mo asaritaan da. Kasla day pagpabasol da kan kuana. Padasat tuman akasarita ni nanang inton makariing. Nanang, anya ka di nangag ko asaritaan nyo. Iti awawagam iti madam. Kasla aday pagpabasol da kada kayo. Jak garod mawatan anak ko. Agtatakaw ko na namat. Ha? Agtatakaw? Anya ka no titinakaw yo? Di namat garod imbaga. Idi ko kunana asaan na kanon amapan ijay. Taawanan trabaho. Inikat da kayo akas katulong? Awan ng trabaho yo? Kasano tayo nanang? Panagaiknak namin kat nakapsodak anak ko. Kasladyak meten kabaalan ti agtrabaho pa'y itinadagsan. Sige, ikagumaak na ron ti agbirok iti trabaho nanang. Hawan ko ba anak ko? Uray ni manong mo. Agbirok ko mamat iti trabaho na.
Ingkay paskil ijay gate na ito'y iho. Kasapulan tayo ti katulong. Pagsublin nyo kami ni Nana Talia dito'y balay. Ha? Ama, Yak kasapulan tagtatakaw dito'y balay. Pagtalawak dito'y balay ti asino man amang takaw iti anyaman ako kwak. Sinalbagkit di. Awan utang nanay baganakam. kawatan nga rod nga daw may asabalya katulong, mama. Nalakalang timang sukat iti katulong. Basta ikam iti na nga to asweldo. Ngam na singpet kan nagagat ni Nana Talia. Nasingpat ko nam ichay ngagtatakaw. Ha? Tinakaw nanto pa'y talahas ko. Engka kidi paskil day ta ijay kay tapno adda umay agaplay. Sige, mama. Kaasimot ni Nana Talia. Napabasol iti inaramid ko. Ngam, nalako kong tidaddo mga alahas. No ibagak asyak tinangala. Amangan no dosain dakda pa. Nanang, awan ka di tinadlawyo, iti balay ang nagtrabahuan nyo, sakbay ang nagawid kayo? Jay, anak ti amo ko. Tumalang kiaw kan agin inayad. Idi pumanaw iti balay da. No kasta, kaawatan nga rod nga iso tinangalay iti bagbagada nga inalayo, nanang. Jak amo anak ko. Tadasingpat mat day che abaro. Apay nga rod nga'y anak pukaw day ta ibagbagayo anak pukaw. Katsan nyo mat nga inala. Ay, jak amo anak ko. Iturog ko man pa'y. Mabanugak asaw-asaw. Sige nga rod, nanang. Iturog yu pa'y. Mga no makapadakas kada kayo ti sumanao. Kan agpanunot. Kumusta kayo dito ospital? Awan pa ipabalon kumot kada kayo dito. Tay pagpuspos tam iti basketball ti gatang mun amano. Mabisinak una yun dito ospital. Kapilitan na. Awanan ti pagpustak. Numadanon ti ayam mi. Napatpatag ka di day ta pagpustam. Ngam ti masapsapol dito ospital. Kumusta ni nanang yo? Masapol ang maoperaan, nana. Kasapulan mi pa'y ti dakkel agatad. Tapno maiwayat ti operasyon. Unay matlang arudan ti inayo. Panawanan na. Tapno agbiro kayo iti trabaho yo. Kaasi matinayo. Saan to na makatrabaho, tama opera. Ado matan tinapanak, nana. Nang masapol ka nung ada nagadalan. Kan kang runaan na. Kasapulan nga da experience. Kadwa na trabaho ita. Kat masapol nga ada experience na. Kan masapol anak kadapaw iti kolehiyo. Alahas mo asinan puso ti pendant na. Kaya't ko makita. May sa kadagiti mapukpukaw ti sinan puso ti pendant na, amiga. Sayang. Sapay kurso na dakday jay. Saan ko lang ay nalay dita kurang ja kwartak. Inalamlat ako maidin. Tauray na udi ti daddo mabayad mo, amiga.
Nauna ak ngamin tinagbain, amiga. Kung nakasublyak tulaangan, ita, awan gaya man. Ay na, nagsayangan. Makay dardaro makiti day tsaya katulong. Ngam ko na ni William mapagtaktakan ka no lang. Agam, nakalagatan day jay. Ngam dumtang to day tangal tao. Nagswerte kit din nakatulong no sana madusa. Ha? Makumikom lang amin ni William ita. Gaputa ado dagiti appointment na. Imbagta na kaumay ka dito ospital, Manong. Oh, apa ka di? Adda ka di parikot. Naku na ti may sagayam ko. Nga da nakita na anak kapaskil a wanted housemaid iti may sagit. Kaya't mo ka di ti mapanag-apply. Wen ko nga, Manong. Ado nga minang tinapanak. Ngam didak matinawat. Saan damat siguro asapunan ti experience si Jai. Sino may ti agbantay dito ospital? Si Kapay laang Ang mga nod na makauna ang mapanag-apply akas katulong. Siyak manan ti maawanan. Sige nga, Rod. Ingka nga, Rodan. Ngam no mabalin. Kidawam ko ma, asaan nga stayin. Akas kaninanang, asaan nga stayin. Anya ti masapul mo, babae. Siyak ni Ruth, madam. Nakitak ti nakapaskil diti gate yo. Agaplayak ko, ma. Umunag ka pa'y nga rod. Tado ti damagakan ka. Pangaasiyo ko, ma, madam. Alandak ko makas katulong yo. Tada ti nakidyo ospital. Awan pakasagnarak no dati na medya ospital. Tinapatag ka niya kita. Kat no amumot lang tagtrabaho. Basta ibagayo amin ti aramidak, madam. Aramidak. No timat pa nagluto, nalakak ang makasuro, ta adak kukbuk ko. Ti kayat ko kat masapo na kanayon ana silang dagiti tiles. Awan pulos rugit na. Amin nga aday ti sala kat nadalos. Diya kayat tinatapok. Nalawag. Nalawag, madam. No kasta, mangrugikan. Saan nga min anadalos ita ti tiles? Tawan dito'y di katulong. Pinapanaw kon. Agyaman ak unay, madam. Aday jay dagiti aramatam nga glinis. Dagi jay kalpasan ti panaglinis mo. Aday jay yan ti washing machine dagiti lalabam. Aglaba ka. Sige, tadapay papanak. Kasto'y gayam ti katulong. Agsasaro no ti trabaho. Ang mga ninton makalaba ak at agluto ak manan. Agawa ak nga imap to'y sinagadak ak tiles. Ta isarunok apunasan dahiti tugtugaw kan tawa. Sino ka? Ha? Sige ha, di ka barbaro katulong mi. Sino ka, Mat? Apay nga inyo nagmuti sapatos mo at di ka pa'y nagpigad. Nagrugi ti sapatos mo, Kaya't mo ka di nga ikatanda ka katulong, gapukan ka? Siyak ni Richard. Tinao di nga anak da papakan mama. Ha? Apay nagpitak ti sapatos yo. Mga no, maigalis kayo dito'y tiles. Nabita kaya? Jak matanadlaw. Nagtudong amin. Ket adda nagnaan mi kadagiti kakadwa ka nabitak. O sige, tamapana ko ni tisilid ko. Nagpitak ti sapatos na. Uray lang naglama kadagiti nadalusak at tiles ti tugot na.
Masapul nga ulitak man na napunasan. Ha? Ni sir! Naipagpagsabot ti ulo nan itiiging ti simento. Inakarayatan. Sir! Sir! Anya ka din ti napasamak yo. Ha? Naawanan iti puot. Inakibagay ti driver tayo panmidyo ospital. Ay, masapul gayam nga awagat ni madam. Masapul ang maamuan na tinapasamak. Hello, apay nga mauawag ka, kat makumikumak ditoy. Ni Sir Richard, madam, si Mang Patana Bartak, naigalis kat naipakpak ti ulo na itiiging ti simento. Ah. Ipan mi ni di ospital tanaawanan iti puot. Nabartag ko na ayan nyo ka dita. Irubot mi nga ipan ni di ospital, madam. Ang mga nudakas ti mapasamak, no itantan mi pa iti pan nakataming na. Ala, ipanyo iti kaasitgan ng ospital, taumayak itamot lang. Uwan, madam. Awan ka diti po, ti anak ko. Awan pa'y narod, madam. O sige nga rod, takikita tayo iti ospital. Inyawag ti katulong. Impandan ni Richard iti ospital. Aniya, anya ko pati sakit na kat nakasalsaron at idirabi. Naipagpak ka no ti ulo na iti semento. Ija ka mo ti usto na pasamak. Mapanak kita iti ospital. O sige, honey. Awagan na tumanan, lukas kasano. Uwan, honey. Imbag katada niya katulong. Kasanon nawan. Pagsayatan no nakatulong, kaamon at aramidin na. Sige, ingkangarodan. Bye. Bye, honey. Sige, tindakon. Anyati ko na ti doktor. As-asi kasunda pa lang ti sugat ti ulo na, madam. Nadara ka no, gaputa na bartek. Adda alkohol iti bagina. Sangkay bagami asan nagbartag. Apa yan nagbartag? Napitak namin dagiti sapatos na nga imunag idi madama ti dalus ko, madam. Mabalin adina na alwadan, isoan na igalis. Ay unay ka ngaminan, takanayon ti panagbartag na. Saan ko maan na igalis, no saan anabartag? Sigud ka di mamartag ti anak yo, madam? Saan ko abang bantayan ti anak ko? Gaputa makumikumak iti trabaho, mawatam! Ha? Ruth, apay nga adda ka dito asidag ti emergency room. Inyag mi ti anak ti amo. Na-aksidente ngamin. Isugayam ti among ko babae. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsa kanak amak-am mo kada kayo, madam. Apay nga da ka dito ospital? Bambantayak ni nanang ko, madam. Maopera ko ma. Ngamawampay kwartami. Iso adida pa'y laoperahan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauwan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mayro. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti gay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Di napalabas, natalimo daw ni Nana Talia, gaputa na awananan iti trabaho. Impan mat dagiti anak na iti ospital. Kapilitan mat asim rekkas katulong ni Rod, ijay balay da Nova, adi na ammo, nga isugayam ti sigod nga amo ti inana. Madama ti dalos ni Rod, idi simangpat ni Richard anabartek. Naipagalis ti baro, kat naipakpak ti ulo na iti semento. Impan mat ni Rod iti ospital ti amo na. Kat ijay, nagkikita da Rod, Nova, kan Victor iti ospital. Papagayam, denggan ti toloy ta serye tayo ita alawas na pauluhan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan ba? Inyag mi dito iti anak ti amok. Na-aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae, Manong. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan ang amak-amamo kada kayo, madam. Apay nga da ka dito ospital? Bambantayak ni nanang mi, madam. Maopera ko ma. Ngamawampay kwartami. Iswa di dapay lamay sayang kat ti operasyon. Talaga kasta. Nawan kwartam. Saan dapay amaiwayat ti rumbang iti pasyente. Urayan dati kwarta kan pammalubos ti kabagyan ti pasyente. Sakbay nga iwayat dati operasyon. Kasano kami nga rudan ngay, madam? Gapo ka di tawan kwartami, kat saanan ama operaan ni nanang mi? Padasin nyo ti makisao iti ospital. Barang kayat da nga ipautang timbaga da nga isagana yo agatad. Ayan ko kadi. Apay nga da benda ti ulok. Inyag da ka di ti ospital, idi na igalis ka iti balayo, sir. Na ito pati ulo yo iti semento. Nabartag kayo mat ngamin. Amo kadi na papa, anaparte kak. Imbaga ti doktor ka ni mamam. Amang ano idano namot ka ni sir. Delikado man nga roden. Sigurado nga agpungtot ni papa. Imbaglaangan ta saan ka no nagdara ti utak yo. Amangan ka no nakomatos kayo no nadaraan. Asino tinangipan kanyak dito eh? Da kami iti driver tinangipan kan ka ditoy sir. Adamot itay ditoy ni mamam. Pimanaw laangan, idi imbaga ti doktor, makapuot kanton, kalpasan ti sumagmamano nga oras. Si kalang tinang bantay kanyak. Manipod inyeg dak dito eh. Uwan sir, ngam napanak biit dita charity ward, kaadda dita ni nanang ko. Nakitam ti resulta ti panagbartek mo. Saan ka di nga imbaga kidikin ka? Saan ka nagbartek? Sorry papa. Pinagustuak lang amin ti awis lagi ti barkadak. Ken, matulungan da ka na kita kabarkadam. Itat, nakasta tinapasamakin ka. Kasano nung ako matos ka? Santo na maulit papa. Awan pa'y nasaya at nga aramin mo. Di mo latultuladan iti kakabsat mo. Anas saliwan-wan ti biyag na. Sika, awan pa'y ammom. Panawan, kamalangan. Sumurak na. Basta lata ka na yun. Awan pa'y makita kadadanagan da. Sir, no maminsan namin, adda aramid tayo ang makagapo. No apay akasla saan tayo ang napatag kadagiti kabalay tayo. Padasan nyo kadi nga amirisan, no adda makagapo, sir. Anya ka di day taawit mo nga imunag, anak ko. Tinapay nga intad ti amok, akanak ko ma. Ngam saan ko ang maibos nanang. Iso nga inyag kon ditoy. Dasingpat ka di matlaang ti amom, anak ko. Ada is-istrikto na ti babae. Ngam saan abali nanang? Ada lakit di makuna trabaho. Adamot maururay asweldo no madanon ti katapusan.
Nasaya at anak ko. Saan kayo ba't gamin anak kaadal? Tawan kwarta nga aramatan yung nga agadal. Kanan yun to kani manong dayta nanang. Tama pa na kung iti private room nga ayan ti may nga amok. Ang mga no sumangpet dakat awanak. Agungat dan tukit din. Alaga rood, ingkan anak ko. Ang mga no isupay ti puon ti pangikatandakan ka. Akas katulong da. Kunam nga umay ka idikal manager balay ngam di ka matimay, amiga. Pasensya ka na, amiga. At ngamin iti hospital ni Richard. Iso tinapanak. Kimaro ka di ti kasasaad ni Richard, amiga. Na-aksidente, amiga. Ijay pa'y unag ti balay tinaka-aksidentyan na. Na-aksidente? Kasano, amiga? Naigalis iti na silang atiles. Naipakpak ti ulo na. Iso aday chay, naawanan iti puot. Imbaglaki di ata na ipanadagos iti ospital, kat saan anadaraan ti utak na. Kita manlatta ti aksidente anya. Uray unag ti balay. Awan pilpilyon na. Ay, tsaka mo, amiga. Ngamkaslag sa saruno ti malas iti balay mi. Ha? Pag kunaam nga agsasaruno, amiga. Imo na, natakaw ti alahas ko. Hindi ko na-aksidente ti anak ko. Iti pa'y mismo nga unag ti balay. Nayara na laeng amiga. Nagawid ka mo't barok. Kumusta ni nanang yo? Saan pa ang maoperaan? Tawan ti kwarta kit kidawon ti doktor, nana. Kasimat nga ron ni nanang yo. Umayak to mo ti ospital. Oray balon laang mo't ati maitulong ko kada kayo. Ay na, dakal ayaman mi. No umay kayo pumasyar, nana. Nagawid ak, ta umayak agdigos. Kan mga alak iti pagsukatan mi. Apay adyak makitkita ni Ruth. No iti aldaw, mapan iti balay ti among na. Iti matrabi, isu ti agbantay di ospital, nana. Adan trabaho ti kabsat mo? Nasaya at mat nga ron no kasta. Tapno saan mat akaasi ni nanang yo. Mangan kayo pay, sir. Insagana kunti ka ninyo. Mano ka di titawan mo? Apay adamdamagan nyo titawan ko, sir. Awan ka di dadakil mo? Tapay asimrek kakas katulong? Ayan dagiti dadakil mo? Awanan ti amami idi ubing kami pay. Ni nanang katsigod akatulong. Ngam ada ita dita charity ward. Masakit. Kasta ka di? Kaasim at gayam. Operaan da ko man ni nanang. Gaputa da kano bato iti gallbladder na. Ngam awan mo't kwarta nga aramatan mi, sir. Umay konto kitaan ni nanang mo. Inton makawarak dito eh. Saan kayong samot unay ang mabayagan dito ospital, sir? Daytati ko na ti doktor. Makapasikor nga ron dito yung unag ti ospital. Ano sa nyo, sir? Tapno daras kayo ang maimbagan. Ita ka din, tinarwar ni Richard di ospital. Wan ka no, iso nga intad kon kinirot ti pagbayad na iti ospital. Sa bagay. Kasanon, no suiti kanda ti kwarta nga intad mo. Didak mapalinalukwan dagi jay. Tadamat resibo nga itad ti ospital. Binilin kon ti driver kan katulong. Isudan ti mangyawid kini Richard. Wala. Anya nga ti serbi ti mabaybayadan na katulong kan driver. No saan man ti naapakairanudan. Ngarud rumbang nga gunay da. Tapno saan asayang ti maitangtangdan kadakwada. Ngam saan kami payanalpas sa nagsarita iti dayjay a Richard. Agsarita kaminto iti nalapat. Bagbagaam, tapno saan manen nga agaramid iti paggastuan. Ang mga no makaramanan kanyak. No jak magustuhan ti isong batna. Imbaga ti doktor mo arumwar kayo ita, sir. Amo ka di da mama, nga itati iruruar ko. Uwan, sir. Mapanak iti billing section. Taintad da kanyak ti kwarta pagbayad ko dito ospital.
Intad dagayam. Saan da ka din nga umay dito? Iso nga rod nga intad da kanya, tasaandan nga umay, sir. Napatpatiglat ti negosyo da ngam itisyak. Panawan ka pa dito, sir. Mapanak iti billing section para iti hospital bills yo. Sige. Inton mabayadam ti amin. Kadua anak, tamapanta iti ayan ni nanang mo. Imbag pa'y ti among mo, tarumwaran. Idinto ta ni nanang. Saan pa yung amo? No kaano ang maoperaan? Wan nga rod, manong. Kastoy ka dilat na ti awan makukwarta na. Saan da nga asikasun adagos da awan kwarta? Inton maimbagan ni nanang. Agbiro kak matan iti trabaho ka. Kan dumawat ta iti pamakawan ni nanang. Tabi na ibayan ta nga isula ang tinagtrabaho para kadata iti naunday a panawan. Sapay ko mga rod, tamaimbaganan ni nanang. Tapno iparik na tamat kan kwa na ti panagayat, nga impain namat kadata. Ita nga adda na pasamak ka ni nanang. Sa ata na kaamiris, manong. Uwan nga rod ading ko. Gamaramidan tamat ti pagrabangan ta kan ni nanang. Kumusta kan manang Talia? Agpaimbag ka kuma. Ay, nakapsutak pa, ading ko. Kastoy sa ti bumaket. Anya abo maket, ubing kapay. Adapay dita ti agtawon iti 80. Kat saan pay ang maawanan iti namnama? Si bibiyag na pay. Umanayon apakaragsak. No makitak nga da trabaho dagiti anak ko. Saan kon atari gagayan ti kasta kabaket, ading ko. Apay kumaasaan mo at arigagayan. Di mo ka di kaya ta makita pa'y ti agbalin nga apo kung kadagiti anak mo. Mapasamak nga tapay dayta. Apay kit di nasaan. Basta agtalag ka iti apo. Agkid daw ka iti kaasina. Nakabayad ka din. Mabalintan ti agawit. Nakapila pa lang ti papel mo iti pagbayadan, sir. Adugayam ti rumwar ita. Kasta ka di. Mabayag ta pa yung arod dito yung agoray. Depende nung nadaras ti mga process iti papel dagiti ma-discharge ita nga aldaw, sir. Apay ka di analiday kayo. Makitak namin. Nga iti day ta kaubing mo. Andaan kan iti responsibilidad. Sana kas kanyak. Sigud mat asaan anasaya at ti kapabalin ko, sir. Tabi na'y bayak ni nanang ko ang nagtrabaho para kada kami. Anya ti kahit mo asawan. Sigud nga awan trabaho. Ni nanang ti makaamoy ti amin. Ngam ita ta masakit. Masapul gayam ngagtrabaho akmutan. Narigat gayam ti mangnamnamalatan kadagiti dadakkel mo. Kunakman, numapan ka iti ospital ita, amiga. Adan dagiti matangtangdanan amang yawid iti anak ko, amiga. Binayama, dagiti matangtangdanan ti mangyawid iti anak mo, amiga. Anya ko matidakas na, amiga. Saan ka kumaamasaksak no'y bagak da ito'y, amiga? Kaslaman napatpatag ti trabaho no kwartakan kangam ti anak mo. Apay anay bagam ti kasta, amiga. Agtrab-trabaho ak gapoy ti anak ko. Amin dagitoy kat para kan kwa. Nakisao ka kadi iti anak mo no anyamat dagiti kayat naken ka? Ti oras mo para ken kwa na. Ay, saan ka maawatan, amiga? Napanak ijayan ti anak mo idinaminsan. Dinamag nakakanyak. Imbagak ama kumikom ka. Nakitak tiliday kadagiti mata na, amiga. Inakmanan iti billing section, sir. Damagak no mabayag pa'y amadanon ti papel mo. Masikuraan ako nga agururay. Tapno saan kayo unay amasikuran? Iturog yu pa'y, sir. Riingan kayong tulaangan inton mabalinan ti agawid. Sana ka makaturog. Ay, sige nga, Rod.
Panawan kayo pa, sir. Uray may salang akatulong ni Ruth. Ado ti linawlawagan na iti panunot ko. Sana rumbang asayangak ti oras ko. Iti awan ka asiskan na abanag. Apay ajak mo't agsurong agtrabaho. Nagbayag matan amalpas, di ururayam abil jay amom, anak ko. Wan nga rod, nanang. Wan gayam. Umay ka no dito inton madamdama. Apaman ama discharge. Ay, nasaya at mat no umay ditoy. Tapno makitak mat ti among mo. Nasingpot ka di matlaan. Nasingpot mat. Ngam kadag ito'y nauding nga aldaw akadami dito ospital. Madlaw ko nga agpampanunot. Kan naliday, nanang. Naliday tada aksidente kat nga road. Kasta nga ta, nanang. Kasla damot sa bali apakariribukan na. Tap mo la siguro day ta anak ko. Bunga la siguro ti panaka-aksidente na ti kunam akasla agpampanuno. Nalpas ka din ti amin. Mabalintan ti agawid. Wan, sir. Inak ibagay ti driver. Nga umay naalaan dagiti gamit yo dito eh. Taipanan ijay lugan. Sige. Tamapantaman iti ayan ti inam ako nam. Wan, sir. Mapantamadamdamay jayan ni nanang. Apaman ang maibagak iti driver nga umay naalaan ng dagiti bagyo diti unag. Adda nga ta di tarwar ti lugan kan ti driver. Nalabit, sir. Inyawag mat itay ni madam. Apa umayan na ti driver. Tasukunan na ta. Awagak langan. Iawat mo ti cellphone ko. Wan, sir. Adita. Nagre-ringin. Oh, hello. Adda ka di tarwar? O sige. Umay ka dito yan. Talaan dagiti gargaret ko dito eh. O sige. Bye. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan. Ala. Umay ka. Mapantay iti charity wide. Takitain tatinam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kadda ni Richard iti ospital. Nakarit na daytoy iti liday. Gaputa tila ang katulong ti kadkadwana iti ospital. Di na marit na ti pamatagdag iti dadakkel na. Kat iti rumwaran iti ospital. Kinid daw na kan ni Ruth, amapanda iti charity ward. Tapno makita na ti ina ni Ruth. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas ana pauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan dito eh. Ala. Intan ije charity wide. Tapno makitak mat ni nanang mo. Sige. Sumurot kayo kanyak. Ano sa nyo, taaduda ije charity ward. Saan akas iti private room, asika kanti bantay mo lang ti adda iti kwarto. Tinapateg. Makitak mat ni nanang mo. Nakatalikod ni nanang. Ang mga no nakaturog. Kita at no nakaturog, sir. Nang, adda kami ka ni sir. Kaya't na kayo ang makita.
Mapan kayo ka din. Na Natalia? Sir Richard? Ha? Agam amo kayo ka di, sir? Nanang? Pangasib ko ba, sir? Ibagam ko mga awan ti inalak. Amamunak saan ka di? Sa anak nga agtatakaw. Anya ka di ti imbaga ni mamam anatakaw kan ko ana. Aguray kayo man. Iso ka di ti anak ti among niyo, nanang? Iso ka di ba ti amom, anak ko? Wanang. Sir, anya ka di tinatakaw iji balayo. Umay ka na. Intan, agsubliak dito inton madamdama. Sige nga, Rodanang. Agsubli kami ka na inton madamdama. Barang makasubliak no di nakpawilan ni madam. Anya ka di ti mapukpukaw iji balayo, sir. Apay a pinabasol da ni nanang ko. Diyak mo. Amom ka di nga inawagan ni mamam ni nanang ko iti agtatakaw. Iso ang natalimu daw. Nasingpat ni na Natalia. Mas daawak nga rod. No apay nga imbaga ni mamam nga agtatakaw. Inikat na pa yan akas katulong iyo. Iso ka di Natalia mo daw. Gapo iti imbaga ni mama. Iso na ospital. Day tatipod no, sir. Naduktalan da nga adla bato iti gallbladder na. Iso akasapulan ang maopera. Katag kasapulan kayo iti dakkalagatat. Day tatipod no, sir. Iso asimural kakas katulong. Kaano pa'y ngay ang makaurnongak iti maaramat a kwarta. Tapno maopera ni nanang ko. Imbag pa'y di amo ni Ruth. Tanakaawi dan. Idinto tada kayo. Adda kayo pala ang dito ospital, nanang. Aksidente nga min, ti impaagas da. Narigrigat ti sakit ko, anak ko. Masapol nga min ama opera, anak. Nanang. Pakawanan dak. Tawan kwarta ama itulong ko dito ospital. Patpatgan kayo nga, anak ko. Saan ko nga ibilang abasulyo? Basta agbaliw kayo, kat agbiro kayo iti trabaho yo. Ikarik nanang. Agbiro kak mat iti trabaho ka. Apaman ang maimbagan kayo. Awan pa'y ngamin agbantay kada kayo dito ospital. Agyaman nak, no agbiro kan tumatan iti trabaho, anak ko. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Ospital? Kasapulan ti Pirmak? Awan ka di dita ni Manong Victor? Sige ma'am. Agpakadaak pa'y nga rod. Apay amatartaranta ka nga agdaldalos. Kaslada kam kamakaman. Masapol aman Pasko ti daldalusak tamapanak iti ospital, sir. Apay ka no? Mas daawak nga rod, sir. Abangan o dadakas na pasamak ka ni nanang ko. Sige. Tulungan ka nga agdalos. Tapno daras malpas. Anya? Tulungan na ka agdalos ko nayo, sir? Tapno saan nga agungat ni mama. No kas pangarigan sumangpet. Adi na oras. Kaya ti ang trabaho, sir? Saan ka di asigod saan kayo nga agtrabaho? Dakas ka di? No susurwak mo tiyak trabaho? Naadal ko kan kadayta. Ha? Sige nga, Rod. Tapno na dardaras amalpas, sir. Ada ka matgayam dito ospital, Manong. Apay nga inawagan dak. Diya ka mo. Kasangsangpat ko. Naggapuak di balay. Anya tinyayam da. Apay nga inawagan dak nga umay dito eh. Impandan ni nanang iji operating room. Ha? Kasanon ti pagbayad? Adda ka nun ang bayad. Ang di na imbaga tinagan na. As ino? Day tamot ti damdamaga kadagiti nurse. Ngam di da ka no amo. Haguray ka. Saan nataan ni Sir Richard? Sino a Richard?
Ti anak ti among mo? Ti amo, kat isumat lang ti amo ni Nanang. Anya? Pudno ka di dayta? Imposible. Awan ka di ti madmadlaw mo. Kanya ko matimadlaw ko. Anda ka din nagbaliw dito. Kaslasaan na nakanayon arumrumuar ni Richard. Rumbang laeng. Awan lang arudong tiyam muna trabaho. Kanayon pa yung agbalong. At dapat dyan nakita katultulungan na ni Ruth iti trabaho na. May isa katulong, tulungan na. Nakita ka naglinis da ijaro pa yan. Doada ngaglinlinis. Pudno ka niti magbagada agayo ma. Ginayo mga tanda dya katulong ti anak mo. Kasaritak to ni Richard. Damagam, no niya tinaknakan na. Tapay atol, tulungan na ti katulong. Sigamat, Richard. Papanam ka di. Padasak man ti agbirok iti trabaho, tita. Husto ka di tinangag ko, Richard Iho. Anda ka didakas iti aramidag, tita. Mas daawak laang, Iho. Anya ka di tinakapanunutam ngagbirok iti trabaho. Narigat, met. No papakpakanak laang, tita. Saan ka di? Ngam, aglaplapusanan dagiti dadakkel mo, Iho. Oray saan ka nga agtrabaho, saan ka nga agrigat. Masapul mo't nga unnatak dagiti ururat ko, tita. Mas daawak, Iho. Kala at sama, ti panagbaliw, ti puloy, ti angin. Tay kunadang roden, narigat ti mang namnamalakpan, iti agtaod kadagiti naganak. Hello, amiga. Nakawag ka man. Matuloy ka di ti panagpasyerta? Siyempre, amiga. Saan anay tati makagapo no ang panginawagan ka, amiga? Anya nga ron ti makagapo, amiga. Amom ka diya, nasabat ko ni Richard dito'y kalsada. Ang birok ka no, iti trabaho na. Anya? Agbirok iti trabaho na ko ng amiga. Anya ka no at trabaho? Awan mat nalpas na. Bilibak iti anak mo, amiga. Natured nga agsapol iti trabaho nga awan mat nalpas na. Nakaskas daaw day tangay padamag mo, amiga. Sige, takasaritak man ni William. Bye, amiga! Anya ka riti pakariribukam dita. Tumakder tumugaw ka man. Ay, tinyawag ni amiga Eliza. Kaslaman imposible timbaga na. Abay, anya timbaga na dyan nga amigam. Nasabat na kanon ni Richard ngagsapsapol iti trabaho na. Anya nga ya trabaho. Agbilang iti poste, iti kuryente. Kanawa na muna. Mas dawak nga ron. Anya kumaatrabaho ti birokan na. Nakiwar nga tan at yung utak na. Hindi na ipakpak iti semento. Kasta nga tangag paiso. Kalaat ang nakapanunot nga agbirok iti trabaho na. Apay nga awan ni Nanang yu, ijay kama na, barok. Ada di operating room, nana. Ada ka din kwarta a pinagbayad yu? Ada ka nunang bayad, nana. Hangam saan mi nga mo no asino. Asino nga tamo ti agdaan iti nasaya at apanagpuspuso anang bayad. Saan mi nga ron nga mo, nana. Sapay ko ma. Tabindisyonan ti apo. Gapu iti kinasaya at ti panagpuspuso na. Agpaysuday ta nga imbagam. No nalukay ti tao at tumulong, nalakamot asombrag ti parabor ti Diyos kankwana. Iso siguro akin asyan ti apo ni nanang, tanasingpat. Pudno day ta barok. Nangaramat ti apo iti tao, anang tulong kaninanang mo. Nalpas ka din ti trabaho. Nalpas ka nun ti operasyon ni nanang mo. Di mo ka di mapankitain? Ha? Kasano nga mom, sir? Sikat tinagbayad, saan ka di? Ha?
Anya ka diti sa asawa mo. Diyak amo ti bagbagam. Di ka kuman agilimod, sir. Apay nga rod nga mo analpasan ti operasyon. Ko ha? Atap ko lang. Ti maawatak kat. Ada kontak yu ti ospital. Tada kayo ti nagbayan. Saan ko mga ado ti saludsod mo? Ingkakat kumusta ni nanang mo? Kasanon to'y trabaho, sir? Diyak pa'y nakadalos. Siya kung ti makamo dito Ngam sumangpet ka. Sakbay ti oras anam na maam asumangpet ni mama. Agyaman ako na, sir. Mapanak nga rudan. Pep. Di mo ko na. Amapan ka naka-apron. Ay, saan mat, sir? Ikatek, sanak pa'y mat nga agkabaw. Kumusta kayo, nanang? Awan ka din tinasakit? Ay, awan pa'y mat anak ko. Sapay ko tagtultuloy amaimbagan tinasakit abarukong ko. Atapok ani si Richard tinagbayad, idi ko na nga agsubli di ti ospital, nanang. Naglakwan na lakit di iti alahas, timbayad na. Anya ti ko na yan, nanang? Agar arasas kayo, mat. Ibagam tuman ka di sa Richard. Akayat ko ang makasarita. Wanang, amuyo ka di anapan nagbirbirok iti trabaho na? Trabaho? Anya ko ba trabaho? Nagbaknang ti pamilya na. Idi imbagak amasapol aban na takdagi ti ururat ko. Adamutan nagbaliwan na, nanang. Ang trabaho ni Sir Richard. Sigod nga awan na pulos ang muna at trabaho na ijay. Mangan, maturog, kan agbalug laeng ti amuna. Kita mamat, no kasano ti panaglutom, Ruth? Isaganak pa'y amin dagiti pagrekadok, sir. Ag-slice iti sibuyas, bawang, kan dalusak dagiti natang na ilaok ko iti lutwak. O sige, ag-slice man mat nga rod. Agdalos ka itinaten. Sigod ka din nga aramidin nyo daytoy, sir? Saan? Nasilawan lati Sir Matak. Manipod nagtrabaho ka dito'y balay mi. Napanunot ko, ngawan tinasayat ang masakbayak. No agdep-dependarak latan ka dagiti dadakkel ko, kas itimbagam. Kasta akmat ididamo, sir. Agtrab-trabaho ni nanang. Idinto taagur-uray kami laang balay ka ni manong ko. Idi nagsakit, kat impan mi iji ospital, ijay kamin anagnakam. Papanan nyo ka di, sir. Nakarubot kayo, mat. Sana mas not no sa dino ti papalat. At dagayim ko ako na amapan kami ija abroad. Abroad? Saan ka di nga do pa iti proseso na dayta sakbay ang makapan iji abroad? Wen, sumagmamanon abulan nga impagnami ti papeles mi. Agtur kayo ka di? Wenno? Agtrabaho. Factory worker ka no. Adam amo ti gayem ko at trabahador ijay. Amo ka di dayta dagiti dadakkel mo, sir? Saan? Si kalaang tinang ibaga. Kat pangasim, ta saan mo nga ibagbaga iti ore asino. Ay, sakbay gayam ang malipatak. Kaya't na kayo ka na ang makasarita ni nanang ko, sir. Kumusta kayo, Nana? Sumaysaya at matan, sir. Kaya't kung agpudno ka kanyak. Sika tinangala iti alahas ni mamam. Saan ka di? Pakawanan na ko, Nana. Nakulapan ti panunot ko. Iso ang aramid ko dayjay. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Iso ada kayo ti pagkidawak iti pamakawan. No dumawat ka iti pambakawan ka ni mamam. Mapakawan to ti basol mo, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen.
tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Bergie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.